Kanchas dikom abitung atuma phan lagno along akapre kapherangke atum karjudun. Karbi People's Hall KCS asahem along tiripi lapen hawar amai angbong kangdang amai kepadopon. Difu Chipong Sajir along 2017 anikan HSLC Penchenglok Technical Asatlang kiuna tumapan karjo. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samissionaries Rohangpi Non Arjuta Birtang Tonpen Non Kewang Arni Matini Pai Incorruptly Arni Delhi Rongsupi Jantar Mantar along Article 244A Aparman Dharna Mati Kachesong Angtek Kachepaklang Damji Apan Kanchas Dikoma Bitungatum Dambom Law Jakong Nipai Incorruptly Arni Delhi Rongsupi Jantar Mantar along Article 244A Aparman Kachesong Angtek Kachepaklang Damji Pura Karbi Anglong Pen Kanchas Dikoma Song Abitung Pen Delhi An Apan Barlo Bangso Alam Kachetang Klub Ajok Pini Jakong Nipai Inquire Ketom Arni Lucknow Along Pen Kaprek a reporter Mate Perangke Atum Kanchas Dikoma Bitung Atuma Pan Train Arlo Along Karjudun Pen Lamte Patinidun मैं प्रेसिडेंट कार्बी आंगलोंग एनसीएल ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग अभी 32 ईयर से मांग कर रहा है भारत संविधान का 244 ख से हम लोग मांग रहा है जो संवैधानिक है। हम लोग गणतांत्रिक और शांतिपूर्ण से हम लोग मांग कर रहा है लेकिन अभी तक वो फुलफिल नहीं हुआ। इसलिए ये बहुत हम लोग के लिए अफसोस है। ये ट्राइबल लोगों के लिए बहुत सप्रेशन है क्योंकि हम लोग का मांग पूरा संवैधानिक है। ये हम लोग आसाम से अलग नहीं है और हम लोग ये कोई धर्म जाति ये भेद के लिए नहीं अलग के लिए नहीं। हम लोग का जो संवैधानिक दिया है हम लोग का डेवलपमेंट के लिए दिया है उस डेवलपमेंट हम लोग चाहिए। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं और मांग कर रहेगा जब तक हम लोग जिंदा रहेगा तब तक मांग कर रहेगा। आर्टिकल 244 में लिखा हुआ है ये 1969 से लिखा हुआ है कि कार्बी आंगलोंग और उत्तर खासा दोनों पहाड़िया जिला असम का ये दोनों मिला के ऑटोनोमस स्टेट बना सकता है। ये संविधान में लिखा हुआ है। Sir Bijoy Bey and President of Karbi Citizens Association, we have been fighting for last 32 years for a statehood that is autonomous state that inserted in the constitution of India that we have been depriving from those years, but the government of India does not take any response in our demands. We are going to fight and struggle until and unless our demands were not fulfilled. And it is very unfortunate to say that even though the central ministers and the home minister were said that they are going to create autonomous state in the state of Assam, that is state within state, before the MLA election, but their commitment were not fulfilled till now. So we again ask the central government to fulfill our demand and fulfill their commitment as possible, as soon as possible. For Article 244A is the constitutional insertion that within the state of Assam, that is that the autonomous state can be created within the state of Assam, that in the two hill districts, that is Karbi Anglong and North Qatar Hill. Karbi Cultural Society Pen Kachari Pon KYF Journal Festival Ruptaling Karcho Jia Puthak RD Dojot Pen Kaching Waipona Birta Gat News Channel Apirangke Pen Birta Nang Pale Karbi Cultural Society Pen Kachari Pon KYF Journal Festival Asona Kisu Angbong Pen Aningkan Wang
nang talon bom pen pining an rup talin aning kan anlo rup talin karcho ponjia pan asai ahawar tinato apan sitami misen pen ningarong a JJP pon nangji pusi chingwai pon KCS TRP maipu Chandra Singh Kropen kachari pon a mailong mayalam the konjon bang mati XEM bidasing rong pipensi jai pon lo sports bang khela ini bagi tumban anong pati pon ako national sports karbi national sports ke kulo pon de ambil patulo Maya long Jonel Committee atum ke claim ke dam nang je puthak chingwai pon Jakong ni phai inkoi ra ke thom arni chipong sajir patuak lama long 2017 aninkan HSLC BA BSc lapen engineers asat langki unatumapan karjo asai kedeng Chepong Sajir Village Development Committee Soarlo Hampang Lapen Sampri Club Atum Paterpi Bonsi Chepong Sajir Arong Pen Surihini Rakretok Seningkan HSLC BA BSc Lapen Engineering Asad Nang Kiuna Tumapan Karchua Mayalong Ada Professor Kepen Art Competition Lapen Chinglok Asonason Kachepati Asai Padopon Bom Lupusi Berta Ribdunlong Aningkan wang stamen ilitum bang suarong amahang tegwe ketum metric के पास हायर सेकेंडरी के पास मतलब असम टेक्निकल नोंगमी के वाना तो फन आना बांके अनिकान वांग स्टमें निली तो लद्दाख रोंग सी चितो पेट पेन अलांग लितुम फन आर्चु असी हलासुआंग थुनसी पिनिंग स्टमें पिनियानी के निली तुम ला चिपोंग से हायर मेट्रिक के पास हायर सेकेंडरी के पास ला पेंटू ला टेक्निकल लाइन असम नोंगमी के वान atumana khanamang ke nitum piniarni alung hi tum han cho hangsi alang litum atheng no si nitum alang litum phan karchu ya phan chisi Thongkeprapli angdeng ola sam taekwondo association ahin penon kewang jija khong ni phai inkora troxy arni pen ni phai inkora sirkep arni aparman tinsukia taekwondo association ahin pen chapatir pi ponsi tinsukia kachojan pathu aklam along kachapati asai kedeng pon along karbiang long taekwondo association ahin penta kachapati dunjia phan chisik chedang pon tanglo pusi birda long dun Karbi Anglong District Taekwondo Association ahin penta labang suka patwa long kachapati don Japan jisik chedang pon bomlo non kewang jija kong ni phai inkora pli arni dipu pen ke bar Japan birta pachini pon labang suka patwa long kachapati don Japan senior boys girls lapen junior boys girls atumapan an ingwai pon tanglo Karbi Anglong District pen kachetoy donji abang pu kadogo we bang Trainer Cap and Dupusi, Karbi Anglong District Taekwondo Association of Mai Agustin Kram Salapen, Taekwondo at Hanbang, Kamsing and Siatumpen, Birta ng Pachinidun. Nilitum la Taekwondo, all Assam Taekwondo Association, Chepate Duji, Tinsukia lo, Ingdeng Thongkerapti, and Piningan Keditang lo, Masiladar Nilitum, Karbi Anglong Pen, Martin Nilitum Somarpan. Kasi toy dunia fansin itu nak kabori lo. Lasi Karbi Anglong District koson si nong megi wani mah, fansin itu tanon lah. Tarik yang korap po ajo, bar po, tarik yang korap po ajo bar depen, tarik Thongkepan jut po. Lasi Karbi Anglong arat, made Karbi Anglong District arat fansin di tuning riji je lah bang krinar kep do kawe patu dami lah bang krinar kep fanta. Akhir jumi ke hang pije fansin ini Karbi Anglong District arat fansin di tuning riji lo. Mana cu tentang 2016 ni kan kami tentang Karbi Anglong Taekwondo pen ni student pen cuma kita bahan ni national party tu lah masa peneng ta mana kya aja mana sabtu mana ni bang tham ke national party lain berpihak ni macam la bangkren na kya bang bong ta nang di hin kamat thap no te la medal bang long thai la medal bang long thai tes ta me la bangkren na kya mana bangkren na kya ang bong coach manager ke coach ke nila manager na doson das do la pen ke 60 la bang ke player la 60 nang mong pen ini bang ke bagi hai masa sini mana cepil lah Birta bangkela points kang tonik lo line bomb thakat news channel to me thakme kurang thu